Reality elita, koji se emituje 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, pored svakodnevnog života učesnika, donosi posebne emisije koje se prenose uživo na televiziji Pink. Od debata do pitanja novinara, ove emisije dodatno unose tenziju među učesnike. Sada je najavljena nova emisija pod nazivom Anketa, a učesnici će imati zadatak da izaberu ko je po njihovom mišljenju najveći poltron u kući. Stiglo i pismo velikog šefa, pročitao ga je ovonedeljni vođa Borislav Terzić-Terza. Svaki elitar mora da ustane i navede 3 osobe za koje smatra da su najveći poltroni u kući uz obavezno obrazloženje svog izbora. Budući da ova titula nije ni najmanje laskava, očekuje se burne reakcije za čuvenim crnim stolom koji često postaje poprište najžešćih rasprava.